Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban di sini sehat. Back to work, like, comment, and share. Malamnya katanya Onam and Futsal Seat setiap malam Selasa bersama warga Aceh yang dalam rantau. Nyian, hai pemain FC Putra Aceh. Cia, mameh dah. FC Putra Aceh kembali berlaga antara hitam versus merah. Back to world, like, comment, and share. Hanya sekedar hiburan, hana lebih, hana kurang. Jadi hanya have fun saja. Merah masih menguasai pertandingan. Sayuti merah, oke. Timba ôi Mira burger các em baju le. Nak menang burger lah kami nambah. Masak kata lu ngawai tiam. Merah tendangan. Merah tendangan UPCU. Bola. Merah. Oi. Bagi long 3 tu. Ah. Weh, dah masuk weh. Jangan kau masuk.
siap Pak. Tu ni tunjuk ni. Itu ada member dah macam beli tu. Yang mana kirim aku. Ta liu, ta liu 5 ni muda 5 ni.